дар вилояти Суғ ҷаласаи шӯрои ҳамоҳангсозии донорҳо ва шарикони рушд дар соҳаи меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ баргузор гардид. Дар он гурӯҳи меҳмонони хориҷӣ, роҳбари минтақавии Бонки Осиёи рушдӣ, роҳбари ҳайати Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон ва вазири Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ширкат варзиданд. Ҳадафи ҷаласа рушди соҳа ва ба роҳ мондани ҳамкорӣ бо шарикони рушду донорон мебошад. Раиси вилояти Суғ Раҷабой Аҳмадзода зимни суханронӣ дар шӯро таъкид кард, ки мақсади асосии ташкил намудани чорабинӣ омода кардани мутахассисони ҷавону соҳибкасб аст. дар соҳаи меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ дар рӯзҳои баргузор гардида эҳсос аст, ки мардуми сарбаланди Тоҷикистон таҳти сарварии асосгузори Сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои сазовор пешвоз гирифтани ҷашни фархундаи миллат 30-солагии иҷлосии тақдирсози 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон омодагӣ мебинад. бинобар ин бо истифода аз фурсати муносиб аҳли Толлорро бо фарорасии ин ҷашни бошукӯҳ табрику муборакбод гуфта ба хонадони ҳар сокини Тоҷикистони соҳибистиқлол осоиши рӯзгор ва баруру кор таманно дорам. дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушди соҳа харитаи роҳ таъсис дода шудааст, ки амалишавии он аз соли 2022 до соли 2026 идома мекунад. Харитаи роҳ аз 56 банд иборат аст. ҳадафи асосӣ бартараф намудани мушкил ва омода кардани мутахассисони варзида, кам намудани муҳоҷирати меҳнатӣ ба ҳисоб меравад. ин ва чанд мушкилоти дигарро давоми 4 соли оянда дар амал татбиқ менамоянд ва ҳаллу фасл хоҳанд кард. айни замон яке аз ҳадафҳои асосии ҳукумати кишвар татбиқи амалии стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва дигар барномаи ҳуҷҷатҳои консептуалие, ки барои рушди иҷтимоиву иқтисодии кишвар қабул гардида маҳсуб мешавад. аз ҷумла бо мақсади расидан ба ин ҳадафҳо ва мусоидат ба ҳалли масъалаҳои шуғли аҳолӣ طبق دستور سفارش‌ها از پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و مجلس عالی جمهوری تاجیکستان کنسپسیای رشد شغل پرمسئول در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 تهیه گردیده آن ماه می سال سپری شده از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان قبول گردید. در زمینه این کنسپسیا و برنامه‌های دولتی خریطه راهی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان برای سال 2022-2026 تهیه و در جلسه آخران شورا که در شهر خاروق ولایت مختار کوهستان بدخشان برگزار گردیده بود در تکمیل یافت و در رفت جلسه امروزه جزئیات‌های این حجت مورد بررسی و همکاری‌های من بعد قرار می‌گیرد. شیرین امانزاده وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان هنگام سخنرانی تاکید کرد که همه‌ساله سازشنامه همکاری‌های طرفین بسته شده ساکنان با جای کاری دائمی تامین می‌شوند. مثلا سال روان در اساس شرطنامه طرفین با کارفرمایان 1177 نفر شهروندان بیکار و کارهای جمعیتی جلب کرده شدند. متخصصان خارجی میگویند برای رشد ساحه کادر بلند اختصاص باید آماده کرده شود. Here today in the Donor Coordination Council of the Ministry of Labour, Migration and Employment of the Population, and I would first and foremost like to thank the Minister herself. мо имрӯз донорон ба ин толор ҷамъ омадем то дар мубодилаи афкор иштирок намоем. ташкили шӯрои ҳамоҳангсозии донорҳо ва шарикони рушд дар соҳаи меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон айни муддаобод. аз ин рӯ ба вазири меҳнат Ширин Амонзода ва раиси вилояти Суғ Раҷабой Аҳмадзода изҳори қаноатмандӣ мекунам. خریطه راه که برای رشد و صاحب کسب نمودن جوانان و پیشگیری کردن مشکلات و حل آن است از 5 باب عبارت می باشد. متخصصان میگویند بعد عملی شدن این خریطه مشکلاتی جای داشته در ساحه مهنت، مهاجرت و شغل اهالی در کشور نسبتاً باشد هم حل خود را می‌یابد. کوشش کردیم که بندهای خریطه راه اساساً شرطاً و 5 باب‌ها جدا کرده شوند با نظر داشته افزایش‌های فعالیت وزارت این در نوبت اول قلم برداشتن صفت قواهای کاری در بازار مهنتی جمهوری تاجیکستان است که مسئله خیلی مهم است و این
بخش 10 چاره‌بینی‌ها رو در نظر دارد و بخش دوم مساعدت به شغل اهالی و تنظیم مسائل بزرگ مهنت و همچنین توسعه شغل پرمحصول را در نظر دارد که از 21 چاره‌بینی‌ها عبارت بوده که از بخش‌های از همه گفتن ممکن است کلانی خریطه راهی دارد محسوب می شود. در ولایت سوخت 21 مؤسسه تحصیلات ابتدایی موجود می باشد که آن در 15 شهر و ناحیه ها عمل می کند. این مؤسسه از روی 12 سمت و 52 اختصاص فعالیت خود را براه مانده است. اما سال این مؤسسه ها را به حساب میانه تا 8000 نفر ختم نموده صاحب کسب می شوند. جلسه شورای هماهنگسازی دونورها و شریکان رشد در ساحه مهنت، مهاجرت و شغل اهالی یک روز ادامه کرده در آن مکالمه ها با شریکان رشد و دونورها تشکیل کرده شد. گزارش مفتونشکر و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.